naše opredjeljenje da neko ko je manjina po bilo kojem osnovu u jednom društvu ne smije da zbog toga bude pod bilo kakvom presijom, ne smije da bude na bilo koji način ugnjetavan. U tom kontekstu vidimo i problem LGBT populacije, vidimo tu jedan prostor za drugačiji stav i za jednostavno drugačije opredjeljenje i smatramo da to niko ne smije da ugrožava, ali niti da na bilo koji način koristi silu ili neki drugi vid neugodnosti prema tim ljudima. Naravno, naše vrijednosti, naša opredjeljenja koja proizilaze iz položaja jedne stranke desnog centra su drugačija u odnosu na to, ali opet kažem, ono što je najvažnije jeste da manjine u svakom pogledu, pa i u pogledu ove vrste opredjeljenja moraju da uživaju sva prava.